Mayam Krumzari, the Minister Impact News ni Impact News ki Manung HUTNA Wahengbam Lalpal na Mayam Musuri ngasi Manung HUTNA connective topic si Maroina Thadou in Manipur tim ngi makhedigi ngaramba khogi Manipur da lakhiba khogi BJP ki National General Secretary Organization khogi BL Santos amsung BJP ki North in charge Sabit Patra ko unakhiba khogi Thadou in Manipur makhedigi thamliba demand makhoi apam basi karino ha kana maro ina Manipur da khoigi miyang ge oiba lenga ama khoigi democratic form of government ma thamba pamba aduga loi loi na khoigi ST list da scheduled track list yoriba any KUKI tribe hariba khoigi asugumbo tribe si lok thokadabni habadu demand ama haribu na basi wari sani kiba aduga as well as memorandum submission kiba haribu demand asima khoigi Manipur miyamna handagi damok talaga lakwa demand am su oiba habitare maro aduna taseng na Thadou in Manipur gi makhedi gi asugumbo demand ama tali usi kari maram gino Makoi talib demand si koi kadai fauba koi justify obage aduga government na concerned authority na kadai thawu na pangthor kadori aduga if any KUKI tribe hariba sungba tribe si ST list gi lokthok na ba even Manipur government ki maikadi gi su 2018 amsung 2023 da anirakta cabinet na aduga decision loki wa hams leba adubu cabinet na anirak decision loki wa hams hoju phawda central government na maroina parliament na act tawdu morom kai na hams lakwa masida tasing na kogi legal gi mi eng da karam mongda yengbi ya aduga legal gi aduga perspective di yenga karamba action lobi ai karamba thabuk karamba angle da thabuk sanction bi ya hawe ge dong waham kya lafun morga ngasi gi kogi TIM Thadou in Manipur calls for deletion of any KUKI tribes have topics da ngasi impact news ki khana nenu gi topics lo ko sabri ngasi gi topics da khana nenu da mukta impact news ki studio da langson lebi si gi yet hek thong da lebi si oza Michael Lamjathang Haokip koi Thadou in Manipur gi leader koi gi Thadou tribe leader have tare oza Lamjathang ahmad musri thank you Oza Lamjathang hek thamna ai gi yet thong da lebi si oza Dr. Premananda associate professor and head law department Manipur University oza Premananda stang musri yana bu question si oza Lamjathang da lakse ge oza Lamjathang maroina hojik si any KUKI tribe ki issue si hanadagi hongna sigi post lokthokna na demand tro lak bo hom oiba even valley views ki CSO kan so miam so demand tro li bo hom oiba aduna tasing Thadou in Manipur mai kai dige so masigi post hanadagi so demand to pot ni adubu ko nauna handa inauna BL Santos amsung Sabit Patra ko unarga wari sanarpa aduga maro ina koigi restoration of koigi democratic form of government ki aduga wafong demand torpa handaki recently BL Santos amsung Sabit Patra ga Thadou in Manipur wari sanapsida maro ina kari yasin kari understanding lain wafong lai ahamda thamyo swagi matang sida Thadou in Manipur president nangarang do ayukta Manipur da 3 days visit ki oina lakpiriba Bharatiya Janata Party National General Secretary Organization BL Santos ga Northeast Coordinator Honorable MPs oibiraba Dr. Sambit Patra se ngarang do for a brief period unahibai adu unaba matang du da Thadou in Manipur na Thadou in Manipur ge perspective on the present Manipur crisis aduga maroina Thadou peace initiative how badagi Thadou na kamaina peace initiative ki damak lokhat pra hai mayam sing se koi brief to jai aduga maru oina Manipur da KUKI illegal immigrants foreigners or mapandagi mitop lakpa leiba haiba mayam gi issue se kaidongai da su prithvi mut tingai phawada di lega do ba topic issue ni na solution da di Thadou in Manipur na di sidi any KUKI tribes haiba ming ama se recognized tribe ama oina community do na pusila kan se da community zati na taba singdu zati ama puru uma semgat ningai ge damakta hapchil lakpa pot maram maroina umbrella term mo ina sinna poi mong se any term oirisnu hoi su karino akoi ya definition se karino moina pamba du kaino abde koi khanjat re kari intention da no but hanna 2003 da central government NDA sarkar leiba matam du da haphiba pot amani adu gi du handak ki su NDA sarkar leiribanina hum suba NDA sarkar si sida consecutively hum suba Prime Minister Modi luching makha sida khwaidagi party Bharatiya Janata Party Manipur na luching aga sarkar leiriba BJP Manipur sarkar Manipur government na
anirak ahumrak hai tare ko ahumrak khanaraga 2018 dagina 2023-24 3 times decision lower kansida central government da si se redundant sijinaba yadraba term se community sunna chade si mayam sing se national security se threat tore haiduna BJP Manipur sarkar na orep lowri ba decision se as per approved modalities matungina state government dagi ST recognition or deletion or modification sing se state government gi recommendation se prerequisites ne ba ado ita state government na thagat lapai matungina simayam sing se hoji se parliament da puthuk na nabagi tabakta central government su BJP led NDA government na sim pot nina adu karigumba Manipur people's mayam gi aspiration khwaidagi pamjaba sigumba illegal immigrants aduga national security Manipur integrity gi damakta sigi any KUKI tribe haiba wahei se already redundant oikhre sizinaba yadarba pot se hapchilakpai maram oiduna mitop ki damak sida sigi fajana opportunity ama platform pibi base lauthok pi dringai phau se Manipur da mausa gi shanti se halakpai yaroi adugi maram oiduna Bharatiya Janata Party BJP na state tagi laiba proposal do central government na athuba da lakadoba parliament session sida yana na bagi damak te union cabinet da putho aga kakthat na bagi damak ta lokhat pu haina hoina okay BL Santos ang savit patri ma kedi kari response phoi moisu hojik ki di akoi ki priority di popular government hai tare ko akoi na pamjaba democratically elected government adu gi du pot ni na hojik adu romda changla adi purup khara saurakadra adu saurak kansida popular government gumma se semba ngamoidra haiba gi su appeasement policy ki type khara moina su lei adu leitaba na chade adu gi maram du na moina di hojik ti pakti paiba paido mandre adu oirasu akoi gi as an indigenous peoples ama oina akoi di adu gi di chahi tara kun any amount of years sahi kaya chang agasu akoi gi damak tadi si se pandam amani na maram di KUKI haiba se furup sunate jati sunate mi sunate adu masagi custom culture tradition identity lejaba pot sunata banina akoi gi maikei di until and unless we achieve this deletion of the already redundant any KUKI tribes which was recommended by the state government okay adu matung to dengai phawdi khoi di adum changsin khigani adum demand to rakani okay ojalam sa aina lakchani mona maroina hojikta Manipur da miyam na popular government ma popular ministry semba pami even MLA singi makai de masi semba pami wo hom hanjen thami even central leaders singi makai de even BL Santos masamaksa popular government semam thoi habasi ma ki makai de su thambale banina hojipau da asigumba leiba taragasu Manipur da popular government semba ngamdripsi masi karigini lo popular government semba ngamdaba se karigino haiba laktangai mamang seda ei personal oina khanba se chief minister se karigi resign to re no si se ei nangak paneba why the chief minister of Manipur resign Manipur prajana adum khangse ba is it because of the law and order situation or is it because of the infighting within the BJP sigi se hoina khanba mathau tae ba and hojik di law and order situation yimaram oi tara di in the last 2 years he would have resigned hoi attempt budi anirak omrak di towe mama samak na so resign to ge haina so ege personal gi opinion di kari gi no si se aina mana su public clarification pidri bani na ex CM na su former CM na su kari gi no moi ma resign to ise ma resign to be maram oiduna president rule lei bane ba so mana resign to be maram se kari no haibe se khangdingai phawbudi maram di number di BJP ne BJP na number su na dum lejai ba ko elected democratically elected government why chief minister resign semayam sing chen akoi na khang ba han ma thau tai ba so law and order situation uibagi maram oi taradi party gi damakta yamna highest organization oina thopu biriba organizing secretary haiba se BJP gi oina di kaino ex cadre post company na asom dagi RSS gi lakada ba pot ni na ko khwaidi gi all India gi
पृथ्वी द ख्वाइदगी पॉलिटिकल पार्टी द ख्वाइदगी चावख्रबा बीजेपी बु लुचिंगबा प्रेसिडेंट की हेक मखा द जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बु लाकपसे करिगुंबा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की मरम ओदुना सरकार सिंबा यारमदब ओइ तारअदि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से होजिक होजिक सरकार से होम मिनिस्ट्री ना पाइनी होम मिनिस्ट्री ना मोइदगी गो अहेड पीद्रबदी मोइसे सुला लाओइबा चोकनिंगाई के दमक सुला लाओइबा होम मिनिस्ट्री ना सुनोइ सरकार सिंबा यारे सो पार्टी द इंटीमेट पीबीबदगी को इनफॉर्मली ला कांदसु लोइ उइने गवर्नर सु उनी जो चामपुर सु डिप्टी कमिश्नर दा को पार्टी की दमक तने गवर्नमेंट की प्रोग्राम सुना चदे व्हाई ही हैज टू टेक द काइनो गवर्नमेंट की ऑफिशियल की कहीं मैम दु कई यंगी नो यंग तारे दैट मींस अदो तारे दी होजिक जिक लेंगाक से प्रेसिडेंट रूल से होम मिनिस्ट्री ना पाइबनी ना होम मिनिस्ट्री ना अयाबा सरकार सिम की दमकतदी अयाबा पीबगी मरम ओइदुना मा मोइजे लाकपा सोइदना ओइरमगनी अदु मरमदुना फॉर्मर सीएम ना सु दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी विजिट हाइना अमसु हैना मीडिया क्लिपिंग द थिंग ने हिएबा हंदक मबानी लाइसे अदमाइन तोदुना अदो तारादी पॉपुलर गवर्नमेंट सेम बंगमदबा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सेम बंगमदबा से व्हाई इज इट से इशू खंबंगमद्रिबा ngasi फावबदा फॉर्मर सीएम मसाना करिगी मरम नो हाइना हाइदिंग ए फावबदी अखोय भाप इता ताद्रे बा ओके ओजा लमसा मरक थन लाक्सनि हजिक मणिपुर दा अखोयगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा फॉर्म तब ngambagi कंडीसिव एटमॉस्फेयर मा लेरेन लोब्रा तक लेट्री लोब्रा करिगिना हजिक पाव सेम ngomdris क्राइटेरिया पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्म तो नबगी दमता क्राइटेरिया दी सिंगल सॉरी मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सॉरी पार्टी अमदुना मेजॉरिटी लेगदोबने अदु लेरबनी सो दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट दी इलाई लाइन सेम या है दी खल्लेबा ओके गवर्नमेंट ती रेलाइन सेम कंडीशन नंबर 1 दो खतंग नेबा दे कंडीशन लेतेबा और एना ओजा प्रेमन लॉ नि मोइना खंगम याई को एगी वखन ददी सरकार में सेम हाई नंबर ले क्राइटेरिया नंबर सु सुना ले रेलाइन सेम ngambagi फिल्म सु ले अदु हजि बक सेम हंद्रना थंबगी मोंग अमा लेबसी करिगिने लोगे अदुदी बीजेपी गा हजि की ngasai hai dune why he resign to maram du karigi no ba adu ki pot du moi de ki clarification lakri bani na or reason p dri bani na ahun se paukhum leitre ba si matang se da so okay aina break thading on da ina aroi weno jala san laksani simaro ina mamang da su hana ru thambi khre any kuki tribe si ST list ki lokthok pa si higi maram da charong adubu hojik si Thadou in Manipur na any kuki tribe si ST list ki lokthok u haina demand am tawri si masi ki chap chap ma specific reason si kamai thabini number 1 because this is a duplication of Thadou tribe Thadou tribe mayam sing se duplication to hiba port amane number ani subai sida the issue of illegal immigrants and foreigner in Manipur se lan loiba sida loroi ba adu maram de NRC tholakpane ba adu Thadou na di NRC yaraba port ni na so common goal identify to se hai tara di Manipur integrity ngak se mitop khandok se hai tara di any kuki tribe se lothok te ya de ba so NRC to robo any kuki tribe se dum leiba tara di haying Burma da gi lao Bangladesh da gi lao any laga so dum moi gi damak ta Pandora box hai tara ko lambi thong do dum hangbi ra ga dum chap man na bani na solution is NRC census ate te lak tangi mamang da sigi community su oidaba jati su oidaba lamasagi custom culture tradition language su lejadaba any kuki tribe have a way se han delist to thopiu haibe se khoi ge pandam ne ba because sigi maram oiduna Manipur gi thogaina nabagi anti Manipur feeling Manipur integrity kai ba fivam loina mak se sigi pot dagi sizina rak pot ne ba sigi any kuki tribe gi platform di tholak panina Thadou ne de kai dungai su ya da du maram duna ahoi Manipur praja mayam de appeal to janing ese sigi se Michael Lamjathang Thadou gi or Thadou MP Manipur gi or TSA khatang gi burden nate oina ubiganu or community ma khatang oina ubiganu jati khuding mak ki damak ta sigi ani kuki tribe se threat ni haine se aina thamjani okay thagasi ozalam ta maka da se ne oza Premananda maroina any kuki tribe si music koigi laiba unity have tare koi idea Manipur si the kind of threat am oi film laiba tuna mo khoi si koigi future da so amena kaira ko da kya lai ni na masi loktho mo thok tai have even NRC lakting among the pukta aduna sida state government ki makai degi di anirak decision lo hum slai ki ba adu sida central government ki response si laita ba have tare ja pa gena sida tawbu ya ba si oja koi tasena Thadou in Manipur na tale demand si marum chain lo bra atraga karigino hosi bawda center na hosi accordingly parliament act to doi mong de si tom tho in lobra kamai thamini
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯤ आर्टिकल 342 की मखादनी लाथोखदोइसे प्रेसिडेंट ऑर्डर थोक्तोइसे अदुगा ऑर्डर सेमदोक्सिन तौबसे पार्लियामेंट तौदोइनेबको अदुगी पोने अदु मसी स्टेट की पोने स्टेट स्पेसिफिक लेबल शेड्यूल ट्राइब हाइसे ओके यूनियन सब्जेक्ट नति नति पार्लियामेंट बुदी तौदोइबा प्रेसिडेंट ऑर्डर बुदी थोक्तोइबा थोगसु अदुगी ट्राइब टू ट्राइब ओइबर ओइदा स्टेट स्पेसिफिक ने स्टेट टू गिने अखोइ सिदा ट्राइब ओइबसे अतोप स्टेट अमदा ट्राइब ओइरमदबसु याय शेड्यूल ट्राइब ओइरमदबसु याय अदुगी वानिदा अना ममिंग खेननी अना मसिगी वारी हाइरतंग खंगो फै मसि लाइक यावबु ngakten ene haida joise masugi portse aduga shwaida leiduni argument je summa sumda ba thadou inpi manipur na toise sumda bra haisi aina pakhum pizeroi ba uji answer du na mayam khanbi sumde se aduna reasoning do any cookie gi si portse hat badi 1950 order se shida akhoi manipur da tawrisi sumaina ahum thokna any Kuki tribe, any Lusai tribe, any Naga tribe, my letter me, Hanba, order Sida, 1950 order say. Aduga Masida, 1953, the Wari Matole, Tole Wari si, Moin Haisi, Sumaina, Paktan, and Job Long, Tambemota, language, Natraga, dialectic based identity, the Kaido Piu Haidna, Madu Committee lay, backward classes commission going, 1953, the Manipur, the Lame Moji, Haide Akwegi, Settled tribes in Magi. पीर बेनिफिट फंगबरा नत्र कना कना असेंग ट्राइब येंगनब लामेबको लामबदुदा सिसु तौरिसु कुकी सिंग तौजबनी मोइना चलगा सु मोइना मोइगी डिमांड सि लैंग्वेज नतगा डायलेक्टिक बेस्ड आइडेंटिटी द युमफम ओबियोना एक्सप्लेन तौरे मयाम तौबदगी दि हुजगी एनी कुकी ट्राइब तुदी मागी डायलेक्टिक्स मागी आइडेंटिटी द लेतबनीना अदुदा बेस अगर लौथोखरे 19 अदु 53 द हाइबर लौथोकपदि मॉडिफिकेशन द 1956 तौई अदुगा 3 कैटेगरी द तुओगा माई मागी ट्राइब तो ओइना माई क्लान सिंग 29 ओइना 29 लिस्टेड हुजिबु 30 बो सुरे को 29 ओइना मतम यावरे अदु एनी कुकी ट्राइब यावगेद्रे अदाइदुदा अदुगा थादौ ट्राइब सिसु अदुदा यावरे 29 की मनुंग सिदा सीमा अदुगा मसी कुइना तुरगा सही खरा कुंथ्रानी फुगी मतुंगदा यांखै मुकी डिकेट खगी मतुंगदा 2003 दा अमु हापचले आइसा मसी पॉलिटिकल कई कंपल्सन ओरमदो माले सी थोदोन लेपोते सुप्रीम कोर्ट केस औ थबंगते अदु एनी कुकी ट्राइब 2003 दा हापचले अदु हापचलकपसी थादो इनपिनि याम कने येले अदु सिगी पोने अना सिदा खोइन खंगबिदोसे सी एनी कुकी ट्राइब से अतोप मफम सिंगसु अदुम चाइ लेबको खोइन सुम थेंगनाबदा असे हाउ फॉर कैम सुम दम यंगबिउ खनौ असम द ले अदगिदि कैनोदसु ले असम लेरे अखोइना थेंगनाबसे लाइक याव मांगथिं ओइ हाइजे सिदि याम कने से अखोइना अते हागा पोते मी खना कदोइने अखोइ अदो सी कैनोद ले मणिपुरदम लेरेना को अदगिदि कैनोद ले चीगसले पाइथोखरेने लाइन यानिंगदो मालिन इनी कुकी ट्राइब से अदे मेघालय द ले मेघालय सु यावी अदे मिजोराम द ले नागालैंड यावदे अदगिदि कैनोद अरुणाचल दसु अरुणाचल यावदे अरुणाचल द एनी नागा ट्राइब हाइबा अदुदगी मखा चथरकपदा यावसी अइना त्रिपुरा ददी एनी दी यावदे कुकी हार इंक्लूडिंग द फॉलोइंग सब ट्राइब एंड तोगा बाल्टे काइन तौबा अदे हाजांगो काइन तौ मुइ फनामना 15 16 17 सिमाइन यावबा त्रिपुरा की ओइबा अन फरक ताइसी मोय अमनी दुने अखोइ मरी मो हाइतारेने को मिजोराम ने काइन अदो मोय दुदे खोइना खनगाय ओइद्रे मोय फबमना मोय दि होल स्टेट सी ट्राइबल स्टेट इन मोय प्रॉब्लम नते मोय दि मिजोगी लुसाई करी गांगते नुते मयाम लेजबनी न मिजोराम प्रॉब्लम नते इवन कनोबोक्ता अखोइ मेघालय बोदा प्रॉब्लम नते खासी नुसी गारो गारांग लेबनी न मोय प्रॉब्लम नते होल ट्राइबल स्टेट ने मोय दि अदो जो एनी कुकी ट्राइब पोसिना अम्ब्रेला टर्म गी टाइप त लेसनग्रगा सिदा लेदि मचा स्मॉल क्लान हाइगद्रा स्मॉल ट्राइब सिंग सिसु अदुम माना ओवरलैप तौबगी मोंग ओवरशेडो तौबगी मोंग दमा तौबसिना खोइगी स्मॉल ट्राइब सिंग सिगी मोइगी राइट नत्रगा मागी रिकॉग्निशन सिदा वल्नरेबल ओरपा मखोइदा अकाय पिरकपगी फिमम मा लेतब्रो जा अदुसु लाक्सगे अदु मरुइना ट्राइब से नसाइगी खोइना हाइजखिबा लामे हाइबा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन दो अदगी एडवाइजरी कमिटी कलेक्टर कमिटी काना खोन हाइदो मोइना हाइबदा मागिसी मागी क्राइटेरिया मंगा पिरमी प्रिमिटिव ट्रेड हाइबमने डिस्टिंक्टिव कल्चर हाइबमने जियोग्राफिकल आइसोलेशन हाइबमने साइनेस ऑफ द कांटेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज बैकवर्डनेस सिद लेपो हाइबने बको सिने जनरल क्राइटेरिया नि अदा संकुपसलगा स्वाइदने ने साइगी थादौ इनपी मणिपुर हाइसी सुमिसुम दिदोस आंसर स्वाइ समवेयर लाइस हियर सिद लेरे सिगी केस सी सुप्रीम कोर्ट हाइ समा हाइ मसे अफाव केस नि अहान बदा
case maming si Mira Madhuri Patil against additional commissioner kanu Maharashtra ki 1995 ke case ni si gi se khoi Maharashtra jo Koli tribe nam lebo ko Koli ani thoksolak bayani Hindu Koli amanga Mahadio Koli karamana Koli aseng bono tongna bi wari nebo ko hada mani na khoi ji jo ada sidai high supreme court high jam phajaba yauri saigi tribe si magi character si oidong haiba they are peculiar anthropological and ethnological trait ledoni and any cookie the affinity test na tong ne ko affinity test fail oi rane mari affinity layer tribe is kana naknabam changi affinity ma test tok doine anthropological test edu ne adagi di ethnological trait yeng basi da moi di yara ro haida achai mayam kum ngasai mayam di yahu da bu adu ni haira ka doine cookie mayam pareng yauri mayar tu yahu da bu any haira ka doine ko adu sang ka doine adu sigi se peculiar anthropological and ethnological trait haiba deity gaina lai si kari ninja ima mana badi yaro rituals custom mode of marriage death ceremonies method of burial of dead bodies kai mayam si yeng dong ni haire adu ta ga si mayam yeng mada moidi moigi oiba ai kham leram do mande da tongan ba moi si any cookie tribe je tribe of group na te any haidi sai mayam du sal hu da bodu st gi sadi bi loba ya gi post cha khreo adu ga di si gi post da peculiar anthropological ethnological trait leini si yaro moi da pan komai pan du gi sibo haidi si group sini leiba na tri moi group amoina clan amoina leiba na tri tribe group oina leitri moi da achai bane ko aduna di si group si fail ore adagi magi deity ritual custom no komai chau jano more of marriage komai chau jano loina mix up ni death ceremony komai tau jano method of burial ni komai tau jano si mem yengu hairi khoi kumari Madhuri Patil case ada si gi yeng bada income bada any cookie tribe si fail do male si gi kano test tau bada adagi di makha da mu ya ari ba case 1965 ki still valid law ni sida mu hai si tribe sing si magi kano to wi ai pulap su oine bulaite magi races masa obi ai adagi di tribe to gi yen chakhot ki badu di lokthu gai sim har gum si thodo mai lendre kayam chakhot ki lokthu adu yeng ada yeng yam haire adai ni haijeri di haujik se maroi na masi tribe la tribe tab chumma sum dab je kai di yeng da ga hakan test ani ka puthoi amana affinity test affinity di han leramba primitive kano mo yarong ane ba ko adu gi du ka kayam nakne si yeng hai bane ado moi se in khambada asengbadi naknaba do adu injan go hai bane sengba thadou na ga na thadou mo yaw jagi tare amai taw hai bane khoina adu na tab mo gi tongan ba identity mo no sagalak pase simadi very danger ni adagi anthropological and ethnography trait sida subera le diba and aina khamadadi si yamna surprise mumni lawi sidi political compulsion ma leba ko politics ki yenga government semba mali ngasai gi kalekar committee na piriba criteria manga adu pha da ba thoidong lerem do mande sidi achai ba ngasai gi cookie gi lisama cookie hai sibukta lali hai midna ko madi british na piramani khotpani mayam lere na hojiki potu di asengbadi adu gi potu ni aduna adu amai lere mina any cookie is magi anthropology kai leidoino adagi magi ethnography kai leidoino affinity test na kai no khangdra mina eta changu sanga de adu gi tribe to any cookie the listen ya do that adu the never national security focalize okay adu organ any cookie back manungda any illegal koi Myanmar is hapke hapone oblique tor adu matara ne any cookie oblique any Myanmar is high gaber adu gi por ma adu gi entry point on pire door ma thong ma hang le re hai adu Manipur du sanga ga any cookie de st het low ya gi por ma la adro adu gi po ne aduna mo gi population bu yam banati kano de lai si Assam lai si 30,399 adagi di kaino da Meghalaya da 14,275 lai Nagaland da 18,768 adagi di Madangan di lai tre thore adagi Mizoram da 45 Mizoram yam Tripura da su kharle Tripura da di mo di ni cookie hai di cookie haraga makai sing se parek sampi amai pi ga do ne track list okay adu hoji lai hon do 1956 da lokthokyo pot ama kui da 2003 da hapsil pase masi je taseng na masi koi legally justify oi ba question de oza si keno ne si kana na scheduled tribe se yaw do no hai ji di court na tawdi ba si di parliament gi mathau ne ba si di in consultation with the government state government governor guide state government guide tare amaina akhoi matam du gi government ne pija gi bani si akhoi government khana dana center na hapna di state government
si piro si hapu na hap ai nang sai ja gibido maji political compulsion mi khana sana gi bo ngone mi akhoi si dem akala thau yam leidana ko kala thau yam lei akhoi na haibadi ta di moi masen ya ya ma to wain kham matam dugi political compulsion oina kai go benefit khara phangna ba mi khara est gi list ya ga politics sana ba yana politics di bole pudu wana te ko any politics khara sana ba yana ba political compulsion to hiu male ba ai wakhanda tu adu targani masigi hapsalu posigi magi drawbacks magi fatao mayam leirabnina hoji si masi lokthou haibagi demand su myam gi leirabnina masi karmong da sangjalaga di masi lokthok piyabagi lambi oi lokthok state government recommendation su thari dana ko thabadu da akoina isam jama thar ga tokpona thaba khoi manipur da tawrisina si lokthok piu si tawbiu suspend operation lokthok piu hire su nrc to akhoi che thaga dum tokpa se ji makha ta na khongul li deba ko parliament se khoina pai di dana parliament si di tongan ba sarkar hoji puri double engine ni ko parliament su akhoi pai adagi di state su akhoi pai aduna parliament da pai mi sarkar se no mum chatleba chatlaga because of so and so hoji pi da na ngasai kai gi damakta akhoi backward classes sai commission duna madu khanarami no aduna tro reasoning da duna tro for those reasoning da puthoga haibam changa chu koina 3-4 decades yarum dana leramaga kadobagi surprisingly 2003 da hapchal ai no natra sahi 47 mukti lokthom mamne natra adugi posi phajana mamutana haibam change okay thagasi hairaga di parliament nga saigi 1950 gi list tu amend modify tawdoi ne bako any law ma semaga ana parliament da move tom change move to ja khoina di yaroi bigger pressure pium change and with reasoning do parliament kan khangpoti da manipuri wari ga moi thodono khangja pote ba everything lies on our leader akoi leaders na haibam changi aduga parliament da kan nate parliament kanamtang hena ro sidi kanamtang hena biro yes da loi ne parliament de ko tawbu ko state government gi push up ma khoi de push up ka tawti che tha lore che tha kan to ro ya da che mayam sai le rangoni table da adun che du kaha gaya hamara che masi action ji kai lobire haji akoina follow up change ko we never follow there is a